Yada CBM Samu Akwa Badwam TV Badwam Jumedie no eso yada Apostle Doctor ni te kote gwase eni nkranhyensem ene dwo anopen sem a atodwa wo mu bia obeti ni mampani John Dramani Mahama te ba sumkuo enwoche wono nya hwehwemu fa oman amamra kunini na yade ebuman yade yedo ebebro na fe yabo ede akonsem foforo mu na wotwe wie ye ntem nso asrafo ne galamse de abo ani wo boase a nipa nkono afri mu san na etia no pe no ne nsem bi e na no pe me de bro Adom TV Badwam kase wo shine live on Facebook/Adom TV extra Go TV 119 DSTV 280 uko YouTube Adom TV tube kwadomonline.com ensem we ni bebre so eka ho ewo ho anope mahofade no efri majoy trish wono matadi ba ko ene hyemia hwani we de Frederick Opticals one ebomani ho ban medi afia amankwa tamaklo afia ni de mienti seden semni chiremu ankasa ete Ghana mampani John Dramani Mahama ateo ba sumkuo nwotwe se wonye hwehwemu emfa 1992 constitution no eho na enye emwa emaye nkabi mamenkabi amamuo no nyina nenamu eyie pa kase no etwaso Sabedwekua mampani John Dramani Mahama atie no wonum wo mu bie no ye mranimufuo scholars political scientists civil society leaders ya wonum nyina no wagye atumu se ba no amamuo pa wonum ewo mu nimdie pa wahye se enyema bi a NCC ani ewo afi apem ohankono ane eduokono mienu constitution ni mu no wonhwe no wonsiesie ni nyina wono masede ni se onika bi omufuo ebidinsa woso no wagye wono adwenkyere a ebeboa ama wono edi se adwumai saa bedwakue wono ma woka ho bie ene Professor H Kwesi Prempe wono enwe adwumtenani Justice Sophia Adinyira Professor Kwame Kakari Charlotte Osei Dr. Godwin Jokoto Ibrahim Tanko Amid ene Dr. AC Ansa wonum nyina eyekuo ma ena afi na ekuo itrotrofo ene Dr. Reina Akumperigia enkrata ni mu no mampanyi John Dramani Mahama editudwa se nipakui wogije wonum se abosumi num entamo no wonum ebetumi aye wonum adwuma wie na afi wonum recommendations no wodi abetudwa ama wonum ede aye adwuma Entokwa bia koso wo military fo ne galamseyefo entamo obuase ene ne mpotamo ede na ochie wie ye ntem ameka sei nipa nkono ato na nanom nsie do dodo no so apra ya yede won kwa yare sabia nsem ni chiremu eni munya butani encheka sanwa that we obi a abaya ma ho kan se we see what is happening anytime I obetu tuo no bia no ye best set up committee bi am wa be kire reason tira esa otutu sa opesa otutu a ye wo enema bia esa we esi ansa na wa tutu no se ko ba sa otutu no embra sa ansem no emaya it means adwin bitas and you can be punished for it. And no one is above the law. Said nobody can. And yes, I will show the new police about 20 anyhow. And you cannot come to them. And the government better committee. I investigated this matter. I'm going to be a wife for the Obi ohono mo brasa asem no esiye no e kire ne nam so a e mai tututu no ekoso Soldier phone beduru na mo park distance. Ya approach soldiers no ne ya so ma space. Enti em pay for mu di anim no bia bukoto je sei. Sei ya no bia bukoto de. E no bia pagya ne nsa sei. Enti emu a ya mu di anim no de soldier phone spray ya mu na ya machine gun no mu use o. Enye say one shot ne mo. E straight gun. Straight. Gigi ne mu ko amafo. So e ba sa no ye na ye dwane. What you say do no so aye fa wule mu no. E swa. And you will have seen a yegan senum, we don't have still soldier for the fire. And yes, we go here, say, and answer say, and you straight bullet in a soldier for the fire without no reason. Yan she, and say, Yan she, me and I make us as a mono. And say, I bro and a soldier for the boy. I Jenny Bonibi or soldier for the team. Susuboni na kauzo jani enka wunuya akọ pena no aduane a ede na nka wuko kukunuya na ni blodi na ubo no ho ban no na se okwa wonu ho na betena Ghana ha wuti ase ekoya sojafo ne dia afaso ne dia wallahi enya de papa Sabaya na asumdwe betimi akoso atena nkwanta South mensimu
ewo timantam monteno bambofo mienu police ni military won maka won ho aboma di dwumaso wo ho na ni operation na won mo ye ne de firearms ahodo ne sekan like niema ye de ekwa akonom ne ade di pra nipa di awu na hyehye wo ho no dodo no won set me aka afri ade hye ho said ye be ya obehwa ma asumdue aba nkwanta south mansini ewo timantam monteno police ene sradom aka won ho abomu a wonom ayereban bu mu ewo krum honom pa na nya no nko na wonom eyeye wonom ewurewura fiefie mu ene emiamia ekoye operations ahodo enam so ema wonom eje firearms cartridges ensekan ene akode afoforo ye no enamanfo ede ko ewo krum honom okire mu asese die ebe nipa dunsia ena wakire wonom wo susu se sabasabasayo ye ekoso ewo nkwanta south mesini mu honom no wonom ena wo hyase a wo yi no da nkyenya wonom asan so ayereban bu mu mesini mu honom se de be ya wonom wo akode ahodo hyehye wonom fie edidi nipa bonefo sem no obetumi agine nyina abedwakua asrafo okua waka won ho abomu a wo ye adwuma no otu wonom agu emia osusu se ehonom ena basabasa yo no ekoso kese nanso ni nyina mu no timamufo ede atudwa se de Bible adwumayefo etu anamon ba krom hono mu a wohwa ma asundwi aba wonom krom hono wani aso pa ento bedwam kase no eso na korongo dumase fire station a wasante achim wasante mantemu sene ene ameka sai ne ma bebre wo ho etosini wo ho oni akadia sempofri mu akra jato baabi a wode bedi dwumanti performra won srabem emebo wo challenges ni dem eson na anoden ya bompa ise nyakopon be Adom na mpinfo so akeka adwen abo many resources abo na itini ide atete challenges yi ebiso na Ghana National Fire Service na konongo odumase onso na neka abo aberewa pa and neka na nyini na osan son assemblies mako 4 Bosomi Fremo district, Asante Achim Central, Asante Achim South, Asante Achim North, Trako other jurisdictions. Emaka no bre, ofe juma konongo odumase fire station AD nkwadia ene nanka ebano logistics na fire engine appliances are. I say konongo boast of one of the newest fire engines in the system. Sebeya efficiency ako and kind of yitimi edi ejuma. We need state of the art equipment, modern logistics. Best repair say na safety no a shared responsibility. A shared responsibility. Ubia e son, ubia ye ne de. Esa ban ehwe no ye nyama bebre de. But no kan mini nyama ni bi so no ma yen so no ye fa bi dia to ye ho so a ya na eno so eboa pa ye best say timemufo na no at the point no see timi fa de to ye ho so na se ye betimi aka ye ho abom na ya pe some of these logistics no so dia ma because e ba ye timem ye areas na ye dey serve Obuase fire commander so na de to adwadifo ma animo se woni die mu a ne tichiu ne won mu a eno anua ne wodwanu mu no se won mu nyai se be ye gyahehye e be brase de mu hu ye Obuase Central Market a na ye futuo ne ye de ma adwadifo efe gyahehye ho na se enya ye hu se kantamanto eni techima eja to ho nti na se ebo eja ho pa eja ho dero se ne meja hyehye ne kwan ba na ba kwan o befa so aso ano nti na wo hu ye Central Market yi afesu ya conduct fire safety risk assessment ya bese ehwe dwumedi ekoso odwom he betimi gya hyehye aba nti ekoso shop to shop ya sanhwe some of fire installations na mo de boban ni nyina mo de bi atoto akwan mo dwumedi aye mo ni tender na BBC a mo be ye den edumuja yo Mr. Tender ne de se na wonim no ye de nyamegu akwan mu se ye hwe enche bia ebe ye adwuma it will be in commission ni ye tu omofo ba ku ye illegal connection hwe adwom ha mo ye illegal connections bebre naked warriors eso edoso ya maame no so bebre na adwom ha ne so be no mo dwane de kofie enti etu omofo se dwane no mo no ano shops no omu twitwa so bebi omo etoto nam no so no ye tu omofo se omu wi adwuma ne wi a omo hwe se bidie ne eja no de adwuma omo dum no kra ama omo se eja bia anya de eni mu anso makọ mu fie afi so omo yusu gas ese bena na ye twin wanom de no adwane no so ye tu omofo se sa bena no very risky enti ko munya de stove ka ho na bibi ne omatimi use because most sa bena na cause trade
ana ebi kwa ulo wan kwa bonse no na yeden ama ne ho hai nti ye de sanya ma ne nyina e ka ye education ho aye de tu omfo Adom TV Badwam kase na oguso ehwe no ma yen konsem foforo mu atoye mantemu adisi amanyekuo won frase na enipa wani da kwan se wo bepre mensi democracy de bie emu be 128 ede wondini aba empanifo do so mu ahwe ayibie constituency hodum no ade ye lacking most especially northern side hodum no roads am akwan enye kura ko especially me baby me feel na ye from northern Julian ko ye de kwan bi wo kwan pa ban ko nim and those areas no nyamena do me na machines abigu assembly ye kwa ye he kwan ye be fa so a e bitimi ade machines no ade ye adwuma na ye akwan ade atoto na bajura ena kwan ye ni network ye school sem ye su na nyame so aya adumi ya yen papa John Dramani Mahama waba ayen de wa ye bida na odi nza papa egu akwam na me MP so wo hwa obeboa ayen na ye kan yiti ho nyame adom ti yen na ye kan yen na adwubo na mi dem ni MP na yen papa John Dramani ye be kan yen wabo na nkontoduma biara osedo ba ezima is municipality waba because yen na ye kura the at NDC the MBBI transparent. More the way BR to make sure the environment, the atmosphere is clear. Where BBR goes smoothly. In fact, panelists now the way they have done a very good job by ensuring that they give fair hearing to answer BR Edbema, and I believe that they have done a very good job. BR will equal chance to express themselves in terms of question you be and we try and put to the into my vision, and I say, I'm not a president in this this year. The representative, the leader, to make sure say they bring into socio-economic growth in Elembre. By Fifi Mantemon so, 90 Amanyekuo no committee, one more ever to one. Hwe se wo bepre mensin mokrachi de bie no eye wo nwanwa yie se ma no nanko wani da kwan paasa nko omdo hu be hyemu dan so ma no fam wo ho no e wo fom eno so kase no etwa so na the way ye scoring no say obi ma otan obi ma 20 who assessment no it was independently done now professor say gusu lawyer say gusu you can't influence anybody into go wa na je so ba obebo bi se won weni oba no na competence ni gina so ya dey assess wo se nipa no wenya ntaye ma sika jeje ba ye se wi kwaji wi sika dada we no wo kwaji bi sika kra adne bebu akem because figures na wo be ba no we dey be counter MPs bi kra no pe won kofo se we ba te ka je so obi an go through the normal system so or succeed fine. Eno echi no Professor Esidu Esane to just say enya de se wono mo ema obi biare free abonten ebe kire mo se ne wono mo enye wona adwuma na emo no enipa nwotwe a wono mo tena se toto omanfo ya no wono mo ena ahwe se enipa duosia enkono ya wono mo de wondin ekwakodom omanpanyin no wono mo ena sefata se wonsa ebe ka adwuma no ma wo buy na ma wo qualify for shortlisting I don't kono where for ma wo to me I qualify for the first 3 no na way 4 mabe na for one shege body ntempo ne ya company se mba e ntedu pempen so bi no na mba wo ba no wo ba na wo bode kakra na yepia wa she na because of the Defamation Action Bill na na gender issues na aba no 30% say mba in every position in 3 try say mba ya do wo be she no ebetuma kwani Aminina no so na kase na no pay me fancy ha seda na ye wodi amre ne adaje wadaroma koso ahwe wo YouTube Adom TV 2 de titi wo a wo pia fifi no fe ne de bon krata no ene online de to so me de afia amankwa tamaklo